Dobro jutro svima i dobrodošli na webinar pod nazivom e-twinning dio Erasmus Plus programa. Moje ime je Ana Marketin Sedlar, e-twinning ambasador sam i profesor mentor i to strojarske skupine predmeta. I evo danas sam odlučila zapravo napraviti jedan webinar za početnike, znači oni koji još nikada nisu baš toliko proučavali e-twinning i School Education Gateway platforme. Pa ćemo onda danas upravo govoriti o Erasmus Plus mogućnostima, o School Education Gateway platformi i twinningu i zaključiti evo cijeli ovaj webinar. Inače vi znate, sigurno ste i čuli da Erasmus Plus program je zapravo program koji je trajao od 2014. godine do kraja ove godine. Već od sljedeće godine imamo novo razdoblje Erasmus Plus programa, tako da imate opet iste mogućnosti, ali ono što je pozitivno je da u novom razdoblju koje traje do 2027. godine ima puno više novčanih sredstava koje je Europska unija osigurala za škole, vrtiće, tako da bi trebalo to iskoristiti. A kako iskoristiti? To je preko programa. Dakle, imate ključnu aktivnost 1, a to su projekti mobilnosti. Ne znam jeste li ikada sudjelovali u projektima mobilnosti, ali to vam je dakle mogućnost gdje ili vi kao nastavnici možete ići na usavršavanja, na nekakav job shadowing, na edukacije ili jednostavno poslati svoje učenike na edukacije. Ja recimo u srednjoj školi šaljem svoje učenike na praktičnu nastavu i onda oni u inozemstvu, u drugim školama ili u drugim firmama odrađuju dvotjednu, trotjednu ili četverotjednu praktičnu nastavu. Naravno, praktična nastava može trajati duže, ali evo, mi imamo tu praksu takvu. Ključna aktivnost 2 su strateška partnerstva. Ako pronađete recimo školu ili firmu ili istraživački centar, sad ovisno o tome što radite, čime se bavite, tada možete zajedno s tim kolegama iz drugih zemalja raditi nešto novo. Dakle, hoće li to biti možda nekakvi obrazovni materijali, hoće li to biti nekakve nove nastavne jedinice, hoćete li možda čak i poboljšati neko zanimanje, dakle to sad ovisi o vama u kojem smislu ćete imati to partnerstvo. Kao što možete vidjeti, postoje mreže i inicijative, odnosno dodatni programi Erasmus+, a to su e-twinning, EQUET, Europass, sigurno ste i čuli Europass, evo sad se nedavno i promijenila sama stranica, tako da se puno lakše može izraditi životopis. EQUET su inače bodovi, ne znam jeste li čuli za to, ali evo mi u strukovnom obrazovanju kada šaljemo učenike na mobilnost, tada im priznajemo ishode učenja putem EQUET bodova. I ti EQUET bodovi im vrijede za cijeli život. Znači ako će se kasnije opet, ako će se kasnije, evo kažem, možda ići na nekakvu prekvalifikaciju ili nešto, dakle uvijek ti ishodi stečeni koji su vrednovani putem EQUET bodova im vrijede. Zatim, School Education Gateway. Ne znam jeste li čuli za portal School Education Gateway, ali danas ćemo ga zajedno malo proučiti. Inače, njegov sadržaj je povezan s portalom e-twinning. To vam je isto jedno virtualno mjesto okupljanja za djelatnike vrtića, škola, za djelatnike koji planiraju i provode projekte u području, ja bih rekla ne samo općeg obrazovanja, jer ja i kao strukovnjak vidim benefit i koristim School Education Gateway. Dakle, Gateway nudi informacije iz svijeta obrazovanja, nudi primjere dobre prakse, članke stručnjaka, novosti u obrazovnim politikama,
ima različite alate za podršku prijaviteljima i korisnicima programa Erasmus+. Ono što je zgodno, registracija vam nije nužna za pregled sadržaja, već zapravo vi sa istim korisničkim imenom i lozinkom koju koristite za e-twinning ulazite na School Education Gateway. Mi ćemo sada zajedno pogledati platformu. Ja vas molim da si podijelite ekran, tako da vidite recimo ono što ja radim, pa da i vi paralelno sa mnom istražujete platformu. Može? Evo još sam tu pa mi možete napisati u chat. Pa jednostavno možete minimalizirati, znači imate opciju skroz ona crtica minimalizira, pa onda u biti vrati smanjeno. Dakle, vi možete sebi kao smanjeno, onako skroz u desnom gornjem kutu imate dva kvadratića, vidite to? I možete si onda odabrati i onda vam se smanji ekran, tako da možete otvoriti tražilicu. Jeste uspjeli? Ili opcija, isto koju imate, opcija vam je dakle na računalu imate kao prozorčić, skroz jedna tipkica, kad pritisnete tu tipkicu, taj prozorčić, onda isto možete otići na tražilicu, Google tražilicu, pa možemo zajedno raditi. Evo vidim u chatu pišete da za ovo kasnije ne možete se prijaviti zato što je ograničen broj mjesta, jer kasnije u 10:30 počinje radionica gdje ću onda staviti sve polaznike kao host, kao domaćine i gdje ćemo stvarno raditi u platformi. Žao mi je, ako želite možemo organizirati radionicu u neki drugi dan, tako da imamo još jednu, dvije, uopće nije problem, ali znate kako je na radionicama, znači to je baš kao u učionici, radit ćemo. Dobro? Eto, to bi bilo super. Dobro, evo vi mi onda pošaljite samo mail s upitom i mi ćemo ponoviti onda radionicu. Ok, dobro. Ja ću sada podijeliti svoj ekran. I idem na tražilicu, dakle Google tražilica. Evo stavit ću baš iz početka Google tražilicu. Ovako, dakle stavit ću School Education Gateway. Znači napišete School Education Gateway. I ovdje odmah prvo što vam se ponudi www.schooleducationgateway.eu, odaberete to i uđete. Ono što si odmah možete napraviti je prebaciti sa engleskoga na hrvatski, čisto da vam bude lakše čitati, pratiti. Evo. I još dok niste prijavljeni idemo vidjeti što to nudi School Education Gateway. Dakle, School Education Gateway nudi vam novosti i događaj, pa imate poglede, resurse, prilike u programu Erasmus Plus i Teacher Academy. Kad skroz odemo malo dolje na stranice, vidite da vam baš odmah vas vodi i na webinare, na ankete, internetske tečajeve, imate europske alate za škole, znači tu je jedan cijeli novi svijet u kojem vi možete puno toga i naučiti, puno toga pročitati, saznati, a mi ćemo krenuti redom. Novosti i događaji. Dakle, tu je svježi uvid u politiku i praksu školskog obrazovanja u Europi i ono što je zgodno, uvijek imate nekakve ankete, oni jako puno anketa provode. Imate članke koje možete koristiti, recimo ravnatelji, pa zatim pedagoška služba, tu itekako mogu naći različite članke.
I vi ako ste razrednik, znači možete naći ovdje za sat razrednika, recimo osobni razvoj, dobrobit, pa poduzetničko obrazovanje, kulturni svijet, izražavanje, ispričavam se. Dakle, bilo kakve nekakve novosti koje možete iskoristiti za sat razrednika. Pogledi isto daje, dakle, poglede analize stručnjaka u školskom obrazovanju, ista stvar koje možete koristiti i evo kao sat razrednika neke teme, ankete, čisto možda pedagoška služba, oni obično nekakve ankete provode kroz škole pa onda mogu usporediti, znači gdje je to naša škola u odnosu na neke druge škole. Tako da evo to su zgodne stvari. Ono što ja kao nastavnik najviše koristim je dio koji se zove resursi. Zašto? Zato što tu imate publikacije, imate upute i pogledajte, imate nastavne materijale i e-twinning projektne komplete. Zgodni su nastavni materijali, pa ću ja sada, evo još jednom ću pokazati, ukoliko niste popratili, dakle na School Education Gateway odabrala sam resurse, znači resursi i došla sam do nastavnih materijala. I idem odabrati doznajte više. Ono što je zgodno, pošto je tu stvarno jako puno nastavnih materijala, ali to vam je cijela baza podataka, tu možete staviti neku temu koja je vama zgodna, a o kojoj biste voljeli recimo pročitati ili naći nekakve materijale, recimo napišem Arduino i vidite, dobila sam kodiranje u nastavi prirodoslovlja, tehnologije, inženjerstva, matematike, znači za STEM područje. I kad odaberete to, opet vam se sad nude materijali koje možete preuzeti. Ovi materijali nude se na engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom. Ponekad imate materijale koje se nude i na hrvatskom jeziku, tako da ako baš i ne znate strani jezik, znači možete pronaći i na hrvatskom jeziku. Ono što je ovako zgodno, ja ću upisati inicijativa Ideas Powered tražit ću. Zašto sam to odabrala? Zato što se meni barem učinilo jako lijepo, je na engleskom jeziku, ali evo kad odaberete, pogledajte na internetu, znači dobijete opet puno lijepih ideja. Ovdje, evo, sad pogledajte, znači tamo je bilo na engleskom jeziku, ali sad tu na hrvatskom jeziku možete recimo pogledati video. Razumijete? Znači vi svakako trebate ući u svaki taj nastavni materijal, jer onda zapravo možete vidjeti ima li možda i na hrvatskom jeziku tog materijala. I evo, to je jako lijepo za sat razrednika ili za nas koji smo evo u struci, poticanje kreativnosti, inovativnosti, poduzetništva, to je danas imperativ, mislim da je to svima jasno. Dobro, ja sam se vratila evo na School Education Gateway. Dakle, u resursima možete pronaći publikacije, različite upute, to su praktične ideje i nadahnuća za nastavnike škola, nastavne materijale i e-twinning projektne komplete. Prilike u programu Erasmus+. Ako ste se ikada pitali, a dobro, kako ću ja pronaći partnera za nekakav svoj projekt, evo to vam je mjesto za pronalaženje partnera. Jer upravo ovdje imate katalog tečajeva, mogućnosti mobilnosti, znači to su za K1 projekte i strateška partnerstva, dakle za partnerstvo. I kad odaberete svaki od njih, dolazite u svijet gdje možete pronaći partnere, recimo job shadowing i opet naravno stavite neku
riječ što vama odgovara u tražilicu, da pretražite, pogledajte. Ja sam recimo stavila 3D printanje, jel? I meni se otvorilo 20 već rezultata gdje bi se moglo napraviti edukacija. Evo, tako možete sami pogledati, pretražiti katalog tečajeva, sami pretražiti mogućnost mobilnosti. Ako planirate, recimo vi kao nastavnici nekamo ići, isto odaberete neku riječ koja vama odgovara, da pronađete. Evo ga, we are looking for places to participate on the job training in Europe. Znači, are you looking for job shadowing? Evo, to su vam zaista vrijedne informacije. I također za strateška partnerstva, ako ste već recimo iskusni u provedbi e-twinning projekata, u provedbi Erasmus+, projekata mobilnosti, tada su vam strateška partnerstva zapravo nekako prirodan slijed i sljedeći korak koji ćete napraviti, odnosno napraviti nešto više. I ono što je divno, piše vam odmah i koje zemlje. Evo recimo ovdje je Hrvatska, znači uvijek možete vidjeti hoće li netko surađivati s nama. Teacher Academy, da biste koristili ovaj dio Teacher Academy, tada se trebate prijaviti i ono što sam rekla, prijavljujete se s korisničkim imenom i lozinkom koju koristite za e-twinning. Znači Teacher Academy vam daje katalog tečajeva koje možete, imate dakle tečajeve na mrežnim stranicama koje možete provoditi. Evo tu mi sad nudi, trenutno se provodi internetski tečaj 5 Strategies for Learning Online i onda ako se upiše mogu sudjelovati na tom webinaru, na tom tečaju. Nije to webinar, to je tečaj koji traje, evo vidite, duže su obično tečajevi. I ono što je divno, na kraju dobijete certifikat i točno se vidi koliko sati ste vi proveli na edukaciji. Ono što je možda malo tako nezgodnije, ako ne znate engleski, onda vam je malo teže sudjelovati, jer tu su baš svi zapravo tečajevi na engleskom jeziku. Evo. Tu možete vidjeti opet webinare, znači možete pregledati neki webinar, pa možete pronaći opet nastavne materijale. Evo vidjeli ste, zaista jedna velika baza podataka i zgodno. Ja ću se sada vratiti u prezentaciju i vidjeti imate li vi možda sad kakvih pitanja. Ako imate pitanja, slobodno pitajte. Evo kažete da je interesantno. Je. A zapravo malo ljudi, da, izvrsna platforma, malo ljudi koristi School Education Gateway, a kažem odličan je zato što možete pronaći puno nastavnih materijala koje možete koristiti. Evo sad nastava na daljinu, pa imamo malo u školi, malo smo online, tako da je evo, sve jasno i korisno. U redu, hvala vam. E-twinning je zapravo jedna platforma koja služi za komunikaciju, za razmjenu iskustva. Ona je kreirana za sve odgojno-obrazovne djelatnike, znači ne samo za nastavnike, već i za odgajatelje u vrtićima, znači za ravnatelje, psihologe, pedagoge, odnosno pedagošku službu. Zastala sam jer imamo pitanje, job shadowing se može koristiti samo ako imamo neki K1 projekt. Da. Jer tada vi zapravo uzimate te partnere za job shadowing i kada vam se odobri projekt, odnosno K1, kada dobijete novac, tada možete onda sudjelovati na job shadowingu ili
postoji druga mogućnost, ako ćete vi sami sebi možda platiti, ne znam, škola ako ima, evo, novaca, jer tamo imate i znači tečajeve koje se plaćaju. Nisu to samo partneri neke škole, već imate baš i organizacije koje se bave time. Ja. Najbolje vam je naći školu za partnera. Evo ja ću vam reći iz osobnog iskustva, malo ću se sad još maknuti od e-twinninga, iz osobnog iskustva ću vam reći da je najbolje imati partnera iz škole, zato što vam taj partner iz škole može pronaći ciljano opet firmu gdje vaši učenici mogu ići na praktičnu nastavu ili gdje vi možete ići znači, na job shadowing. A najbolje je to zato što ništa ne plaćate, jer škole ne uzimaju novac. Dok naravno ove organizacije druge, njih morate platiti njihove usluge. Evo, zato je najbolje koristiti škole i imati školske partnere. Dobro, evo vratit ću se ja na e-twinning. Dakle, e-twinning je platforma dakle, za komunikaciju. Ono što je prekrasno u e-twinningu je ta jedna suradnja koja se ostvari upravo sa školama. I zašto svi nekako govore idemo početi s e-twinningom pa ćemo onda kasnije ići na strateška partnerstva, na projekte mobilnosti, upravo iz tog razloga. Što vi kroz e-twinning vidite ko vam je odličan partner. I onda ako prođete s nekim jedan projekt, pa drugi projekt, pa treći projekt, vi vidite da su to ljudi koji zaista žele surađivati s vama i onda jednostavno prirodan tijek je taj da idete kasnije na projekte mobilnosti, pišete zajedno projekt, pišete zajedno praktičnu nastavu i evo, to je onda jedna suradnja koja preraste u prijateljstvo. Ja sam tako isto pronašla prekrasne partnere iz Italije. Mislim, ja ne mogu reći sad više da smo mi kolege. Znači, to su zaista jedna prijateljstva, jer ja sam vam u e-twinningu od 2011. godine i onda kroz sve te godine kad radite, to je ipak drugačije. Inače, tu sam vam stavila dvije poveznice, etwinning.net i etwinning.hr. etwinning.net je zapravo glavni taj portal i tu smo sad, jel tako, u tom portalu. A naša hrvatska agencija je zapravo napravila baš stranicu za nas, etwinning.hr, tako da ćemo zajedno pogledati i jednu i drugu stranicu. E-twinning je osmišljen 2005. godine, od 2007. godine je dio Lifelong Learning programa, a 2009. godine je dobio i zapravo novi slogan The Community for Schools in Europe, odnosno zajednica škola u Europi. Što mislite, što predstavljaju ove brojke? Evo, tu sada vidimo što mislite. Prvi broj, što bi bio drugi, a što bi bio treći broj. Evo, baš me zanima. Broj projekata, broj sudionika, sudionici e-twinninga, sudionici škole. Da, evo, prvi broj su koliko ima učitelja, odnosno nastavnika, odgojno-obrazovnih djelatnika. Drugi broj koliko je škola u e-twinningu, a treći broj koliko je do sada provedenih projekata. Zaista jako puno. Puno je zemalja u e-twinningu. U e-twinningu nisu samo zemlje Europske unije, već imamo i ove zelene. To su države članice e-twinning plus programa, tako da možete surađivati i s drugima. Ono što ja volim reći, divno ako predajete geografiju recimo ili povijest ili tako, pa onda možete surađivati i s nekima i evo s drugih kontinenata, što bi recimo učenicima bilo jako zanimljivo da imate i takvu nastavu. Ako predajete strani jezik, isto prekrasno, milina, jel?
Tako da su to mogućnosti koje vam nudi e-twinning. E-twinning u Hrvatskoj do sada je oko 15.000 nastavnika, oko 2.500 škola i preko 7.000 projekata. Inače, kad pogledate na portal, Hrvatska je podijeljena na 3 dijela. Znači imamo središnju i istočnu, Panonsku Hrvatsku, sjeverozapadnu i Jadransku Hrvatsku. Naravno da u sjeverozapadnoj ima najviše i škola, najveća koncentracija stanovništva, pa onda i najviše projekata. Ali evo, svi jako vrijedno rade i jako lijepo vidjeti da želimo omogućiti našim učenicima bolju, drugačiju, zanimljiviju nastavu. E-twinning škole u Hrvatskoj, pa evo, 2019-2020 kao oznaku e-twinning škole dobilo je 39 odgojno-obrazovnih ustanova, a bome za 2020-2021 godinu dobilo je 86 odgojno-obrazovnih ustanova. Vidite koliko rastemo kao zajednica i koliko nam je to divno. I mislim da je zapravo svakako veliki poticaj provedba projekata, jer napokon i u napredovanju, za napredovanje, evo to se i koristi i to se boduje. I to nam puno znači. E-twinning škole, dakle one promiču digitalnu praksu, promiču e-sigurnost, daju inovativne, kreativne pedagoške pristupe, neprestano evo, rade na profesionalnom razvoju i obrazovanju zaposlenih i na suradnji u nastavu između učitelja i učenika. E-twinning portal ima zapravo 3 razine. Prva razina, e-twinning.net, je ona razina koju kada upišemo uopće u tražilicu e-twinning.net možemo pogledati. Znači vidjeti što je uopće e-twinning, koje novosti donosi, koje su mogućnosti. A onda kada se jednom ulogiramo, tada možemo pristupiti dijelu koji se naziva e-twinning live. I tu je, ja to volim reći, društvena mreža nas nastavnika, ali tako, Facebook nas za nastavnike. Tako da, evo, tu je taj živi svijet, svijet gdje mi tražimo jedni druge, gdje surađujemo, dogovaramo se, kreiramo evo ovakva događanja, gdje se usavršavamo. A onda jednom kad se odvažimo odraditi projekt, ulazimo u prostor projekta koji se naziva TwinSpace. Taj dio je zaista vrlo privatan, jer tu nitko ne može doći osim onih nastavnika koji su u projektu i osim učenika. A to ćemo danas vidjeti. Dakle, kao što sam rekla, javni dio portala je evo taj koji nudi informacije, sve nudi isto priče o projektima, koja su priznanja, stručna usavršavanja. E-twinning live, to je ovaj dio naše društvene mreže, Facebook za nastavnike, gdje možete pronaći korisnike prema ključnim riječima, možete se priključiti postojećim nekim projektima ili pokrenuti svoje. Zaista, evo, zgodno je što možete vidjeti koje su to grupe, to ćemo danas sad sve vidjeti. Dakle, kako se priključiti grupi, kako kreirati grupu, zašto bismo uopće imali grupu. Meni je zgodno kreirati grupu zato što vam sam prostor grupe izgleda kao prostor TwinSpace-a. I vi možete unutar škole napraviti recimo sebi grupu gdje ćete se dijeliti materijale, gdje ćete surađivati, gdje možete imati evo ovakve isto videokonferencije preko Adobe Connecta, znači nekakve sastanke, a ujedno zapravo možete i vježbati kako koristiti TwinSpace. Evo, to je zgodno za grupu. Zatim, možete kreirati projekt.
kao što sam rekla, pridružiti se nekom projektu, ali možete i sami pokrenuti projekt vrlo jednostavno u 4 koraka. Baš konkretno o projektima ćemo pričati u drugom dijelu edukacije, odnosno na radionici. Tako da, evo vidjela sam da ima upita za radionicu, organizirat ćemo onda još. Dakle, odaberete školu, odaberete partnera, opišete projekt, pogledate sve, ako je sve u redu, pokrenuli ste projekt. Vrlo jednostavno. I znate što je isto dobro kod ovih e-twinning projekata? Ne znam jeste li radili projekte mobilnosti, strateška partnerstva, tu imate jako puno papirologije, znači u projektima mobilnosti, strateškim partnerstvima i tako. Ali za e-twinning projekt nemate papirologije, to je baš nastava, znači ovo je baš nastava. Evo ima pitanje, da li bismo tu grupu mogli koristiti i za onaj dio napredovanja da vam se boduju poučavanje kolega? Ne. To biste trebali ne u grupi, znači to nije za bodovanje. Ne, to je baš u biti vježbanje da sami vježbate kako raditi u TwinSpace-u. Jer kao što možete vidjeti, ovaj događaj sam baš kreirala u događajima na e-twinning live dijelu, ne u grupi. Jer grupa vam može biti zatvorena, može biti otvorena. Dobro, ima još možda pitanja? Dobro. Da, evo, bili ste na događaju, on nije vidljiv u portfelju, baš to, sad ćemo pričati o portfelju. Da, inače, mislim da prije mjesec dana, na 2 dana ili 3 nisu mogli doći na platformu, pristupiti platformi, jer su, dakle, kao popravljali, išli su vidjeti sve tako nešto i dogodile su se tehničke poteškoće s platformom. Tako da još uvijek traju, evo, mi smo poslali upit prvo našoj središnjici, a središnjica onda naravno u centralu e-twinninga i oni to pokušavaju popraviti. Nadam se da će uspjeti, ali da. U portfelju bi se trebale vidjeti sve osobne informacije, trebali bi se vidjeti projekti koje ste proveli, a koji su nagrađeni. Vaš profesionalni razvoj, dakle sve ove edukacije na kojima ste bili bi se trebali vidjeti u portfelju. Zato je dobro što mi sve ove edukacije koje radimo odmah paralelno kreiramo u EMI, tako da vam dajemo potvrde, pa je dovoljno onda imati potvrdu iz EME jer to vam agencije prihvaćaju, jel? To su njihove potvrde. Da, završili ste jednu edukaciju u Lebu i ona se vidi. Evo, ne znam zašto, kažem, došlo do tehničkih problema jer prije mjesec dana su oni radili na platformi, a valjda će se popraviti. Dobro, ono što možete još vidjeti je partnerski forum, dakle upit za pronalaženjem projektnog partnera i to je baš divno jer je sve onak separirano po godištima, tako da stvarno ako radite u osnovnoj školi, onda si nađete partnera baš za osnovnu školu i to ćemo vidjeti. Ako ste u srednjoj školi poput mene, onda nađete partnera za srednju školu. I postoji mogućnost stručnog usavršavanja gdje imamo online seminare koji traju do 60 minuta, kratko traju i imate mrežne edukacije koje traju 2 tjedna. Inače za nekakvih 3-4 tjedna ćemo kolegica Danijela Usmijani i ja održati jednu mrežnu edukaciju. Broj korisnika je ograničen, tako da ako zaista želite sudjelovati i ona je namijenjena, odmah ću reći, namijenjena je strukovnim nastavnicima.
Znači, nemojte se ljutiti vi ostali, ali evo odlučili smo napraviti jednu edukaciju baš za strukovnjake i to mrežna edukacija koja će trajati 10 dana. Pa bit ćete obavješteni o tome, ali broj mjesta je ograničen, tako da čim vidite obavijest, ako planirate sudjelovati, svakako se javite. Evo, da znate. Dobro. Ono što je divno u e-twinningu, divno je to da postoji e-twinning mobilnosti gdje možete onda baš direktno doći u kontakt s ljudima koji baš žele raditi projekte. Inače, za 2020. godinu više nema u kalendaru mobilnosti, ali tu sam stavila poveznicu. Znači, na onoj našoj e-twinning HR stranici možete uvijek vidjeti poveznice za natječaje. Tako da, evo pitanje. Super, imam ja puno strukovnjaka u školi, ja sam knjižničarka, ja mogu svugdje. To će im se isto vrednovati u EMI, da. Znači, sve što mi radimo kroz e-twinning, paralelno radimo i u EMI i za sve dobivate potvrde. Evo. Dobro. Natječaj, evo tu sam vam dala poveznicu na e-twinning HR natječaj, tako da možete onda pratiti, već možda za sljedeću godinu pogledati. Sve fizičke aktivnosti smo pomaknuli na online. Ja se iskreno nadam da će ova situacija se brzo nekako riješiti, tako da možemo nastaviti putovati, jer su uvijek edukacije negdje vani u inozemstvu, pa je onda, evo, ko voli putovati, ko voli istraživati, onda je to lijepo, zato što se ugodno poveže s korisnim, nađete partnere, surađujete, jedno divno iskustvo. Osobno nikada nisam bila na e-twinning mobilnosti, bila sam na TCA seminarima, ne znam jeste li čuli za to. TCA seminari su vam isto takve edukacije, međutim oni su vam za, recimo, ako ćete tražiti partnere za projekte mobilnosti ili za strateška partnerstva, onda su vam organizirana TCA seminari. Poveznice, znači na Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, na njihovim stranicama, možete pronaći uvijek natječaje za TCA seminare. Ovako, ništa vi ne plaćate, uvijek vam se plati agencija, za sada je bar tako bilo. Evo, ne možete pristupiti poveznicama. Pa dobro, možda evo, zajedno ćemo vidjeti sad, vidjet ćemo i platformu e-twinning i našu hrvatsku, pa ćemo, evo vama rade poveznice. Žao mi je, nekima ne rade, nekima rade, ali zajedno ćemo otići na platformu pa ćemo vidjeti sve. Ali evo, htjela sam reći, hvala vam, evo kaže da rade. Htjela sam reći da evo imate i tu mogućnost, znači naša agencija svakako uvijek ima natječaj, pa pratite kad su otvoreni natječaj, tako da možete sudjelovati na seminarima. Prostor Twin Space-a je prostor projekta, kao što sam rekla, i tu zapravo radite sa svojim učenicima i u konačnici, nakon određenog broja projekata, onda se oni i vrednuju i zapravo možete dobiti oznake i nacionalne i europske oznake kvalitete, znači ako su projekti dobro i kvalitetno napravljeni. E-twinning projekt može trajati tek nekoliko dana, nemojte misliti sad, to je projekt, mora biti godinu dana. Ne. E-twinning projekt može biti samo nekoliko dana. E-twinning projekt možete napraviti sa svojim kolegama unutar škole. Ali ako radite s kolegama unutar škole, tada vam se taj projekt neće vrednovati. Znači ne možete ga onda predati za nacionalnu oznaku kvalitete.
Tako da je moj savjet svakako, ako želite raditi twinning projekt, da radite s nekim iz neke druge škole, možete unutar Hrvatske. Ako radite već s nekim iz druge države, onda taj isti projekt možete ne samo dati za nacionalnu oznaku kvalitete, već ga predati za europsku oznaku kvalitete. Dakle, to su i twinning projekti. I to može biti neka tema. Vi znate da mi kroz nastavu obilježavamo različite dane. Pa recimo, ako ste inženjer, onda recimo nekakvi dani, ne znam, eto, izuma, može recimo to biti isto i twinning projekt. Ono što ja volim raditi su i twinning projekti baš u nastavi struke. Nažalost, teško je naći strukovnjake jer je nas još uvijek jako malo u samoj platformi, ali onda kad se nađemo, onda stvarno jako lijepo surađujemo, jel? Tako da, evo i twinning, kažem, projekt ne mora trajati dugo, može biti samo tjedan dana, mjesec dana, nebitno. Bitno je da vi opišete, da imate sažeti opis projekta s istaknutim ciljevima i očekivanim rezultatima. Da imate opisane aktivnosti uz preporuku web alata i kako ćete to evaluirati. I naravno opisan rezultat uz naglasak diseminacije istih. Evo, kaže kolegica iz ekonomske struke, bismo mogli napraviti projekt recimo o financijskoj pismenosti. Da, to bi bio predivan projekt, financijska pismenost. I onda, moj prijedlog je, vidite sad u kojem predmetu vi predajete financijsku pismenost. I onda, uzmete nastavne cjeline i točno vidite, u toj nastavnoj cjelini imam te i te nastavne jedinice, gdje bi mi odlično pasao i twinning projekt. Ono je Velvida do 10:30. To je radionica. Radionica ima ograničen broj mjesta. Na radionici je samo 25 polaznika. I tako da ćemo ponovno onda organizirati radionice. Meni je strašno žao da sam znala da je toliki interes, onda bi stvarno i više. Ali evo, organizirat ćemo onda šmrce. Dobro, organizirat ćemo radionice, ne brinite se. Kroz radionice baš konkretno ćemo proći sve, ovo je više ovako općenito, čisto vama informacija za prvu ruku, ali bit će radionica, evo svečano obećajem, bit će. Dobro, hvala vam na interesu za e-twinning. Ako ne znate, ako niste sigurni kako provesti projekt, onda tu postoje e-twinning projektni kompleti, oni vam mogu pomoći u upravljanju vremenom, partnerima, idejama. Čisto možda da vidite jedan projektni komplet, a danas ćemo ga otvoriti, da vidite što bi sve trebalo pisati i onda jednostavno provedete svoj projekt po tom principu. Ja? Oni su vam dostupni na portalu. Idemo mi sada zajedno svi na portal. Dakle, opet kad podijelim ekran, ne mogu vidjeti chat. Tako da ću se onda opet vratiti pa ćemo zajedno pogledati. Evo. Ima možda još. Gdje su bile prijave za radionicu? Prijave za radionicu ovako, ja ću vam odmah reći. Ova edukacija i radionica su bili dogovoreni s jednom školom i zapravo su tu trebali sudjelovati samo nastavnici iz te škole. Ali je onda meni bilo žao, kako je meni uvijek žao, tak i za učenike, tako evo. Pošto je ovo općenita jedna edukacija, onda sam rekla ok, nek bude za sve polaznike, međutim radionicu sam ograničila zaista samo za djelatnike te škole. Tako da se to dogovara, evo ako biste željeli edukaciju za svoju školu, za djelatnike svoje škole, dapače, vi možete poslati mail, možete poslati upit i onda... Dobro, radila sam do ove godine samo nacionalne e-twinning projekte, ove godine radimo međunarodni od rujna. Možemo li na školskoj mrežnoj stranici staviti e-twinning logo?
Dapače. Vi na školskoj mrežnoj stranici i trebate imati čak jedan kutak koji će biti samo za e-twinning. Jer jako je važna ta diseminacija, da se vide rezultati. Smijete staviti e-twinning logo. Da. Evo, ima još možda pitanja prije nego što odem podijeliti ekran. Dakle, obavezno. Ja vam inače diseminiram i na svojoj mrežnoj stranici, ali pošto provodimo projekt mobilnosti, onda uvijek i tamo isto sve što radim s e-twinningom tamo diseminiram. Za školu gdje mi se javite, evo sad ću napisati mail. Znači anasedlar@yahoo.com je mail koji koristim, pa mi možete... Da, ja sam ovako praktična, strojar, žena strojar. Nema kod mene kompliciranja, kod mene sve praktično. Da. Meni je strašno žao što ne možemo imati uživo radionice i predavanja, meni je onda najljepše tako, jer zapravo vi uvijek imate puno pitanja, naravno, i ja isto kad je meni nešto novo imam pitanja. Aha, dobro, vi ste se javili na e-twinning, vidjet ću onda i na e-twinninga pošaljete poruku, dapače, to ću isto pročitati. Dobro. Da, uživo je najljepše, jer se onda zaista, što ja kažem, nadivanimo, napričamo i izmijenimo sve ideje i vi imate toliko divnih ideja. Prekrasno, stvarno, ja kad dođem i kad vidim, kad čujem uopće ideje, jer pogledajte, što je e-twinning? Sve ono što mi radimo s našim učenicima zapravo možemo provući kroz e-twinning. I zašto to ne provući? Zašto nemati onda tu potvrdu? Zašto bacati bodove, a svi to radimo kroz nastavu, jer toliko divnih stvari se radi, da je šteta zaista da se ne vidi. Zato je super, evo, e-twinning. Dobro, ja ću sad podijeliti ekran. Morali biti baš konkretno škola za radionicu, jer u mojoj, ne znam, bismo li nakupili 20-ak zainteresiranih. Pa dobro, gledajte, mi možemo prvo za škole, a onda čisto napraviti ovako općenito. Dobro. Evo, idemo, možemo zajedno. Evo, otići na portal. Dakle, ja sam došla, evo vidim da ste mi već poslali zahtjeve i porukice, super. Općeniti dio portala već ste vidjeli, mi smo sad, ali ja ću se vratiti na općeniti dio portala. Dakle, stavite si uvijek na hrvatski da vam bude jasno i sad ono što smo govorili, prednosti, počnite, zajednica, vijesti, pronađite nadahnuće. Na dio e-twinning live možete doći, dakle tako da kliknete na svoje ime, pa onda odaberete idi na e-twinning live ili vidite ove tu točkice, dakle te točkice vas direktno vode na e-twinning live, na grupe, na TwinSpace, Learning Lab i Self-Teaching Materials. Tako da možete i tu preko tih točkica koje evo su tu gore u lijevom kutu doći na dio e-twinning live-a. I sad idemo zajedno. Evo ga korisnici. Korisnici, kad odaberete korisnike, možete pronaći nekoga, međutim, ako vi ne znate nikog iz nikakve škole, a želite pronaći nekoga, onda odaberete tu proširenu, znači, potragu. I sad predajete neki predmet, odaberete predmet koji predajete. Ako imate izborni neki predmet, onda odaberete i izborni. Recimo, evo ja ću Mechanical Engineering, evo ga. Zemlja, sad hoćete s nekim iz Hrvatske, recimo, surađivati. Dapače, vi možete surađivati s nekim iz Bosne, ako ne znate, recimo, strani jezik.
I to vam je onda zapravo, ako odradite projekt s nekim iz Bosne, vi možete dobiti isto europsku oznaku kvalitete. Tako da ne brinite se oko jezika, jer evo imamo i Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, dakle to su sve zemlje s kojima možete surađivati, a zapravo pričati hrvatski. I sad kažem, evo ga traži. I evo, znači stavila sam dizajn i tehnologiju ko predaje, ko je u strojarstvu. U Hrvatskoj ima nas 9. I sad recimo ja se hoću nekome javiti, jel? Tu je 9 nastavnika. Dakle, to smo bili u korisnicima i isto tako možete naći i Twinning školu. Znači, baš ako želite, ne znam, i Twinning škola, proširite pretragu isto u nekoj zemlji. Evo u Hrvatskoj ćemo staviti regija, vidite, Jadranska, sjeverozapadna i središnja i istočna. Baš ono kako sam vam rekla, tako i Twinning je podijelio Hrvatsku. Evo ja hoću baš vidjeti u središnjoj i istočnoj. Ima 27 škola. Evo. Znači tako tražite škole, tražite partnere. Događanja. Danas ste došli na događanje ovo, ali vi sami možete kreirati događanje. Kada odaberete kreirati događanje, onda vas pita prvo je li to fizičko ili je to mrežno događanje. Zašto biste kreirali događanje? Vi sam sigurna u školi imate dan škole, jel tako? Kada odrađujete dan škole, a želite da bude on vidljiv na eTwinning platformi, tada ćete taj događaj tu napraviti, kreirati. Reći ćete, nema veze, ali to fizičko događanje je. Napravit ćete naslov dan škole, ne znam, neke dan škole i onda napišete kratak opis. Sljedeći korak. Sljedeći korak, naravno za to treba obavezno nešto napisati. Kada će započeti, odaberete, kada će završiti, stavite sliku, kad odaberete pretraži, onda sa svog računala možete povući sliku. Jezik, koja vrsta je to, tu morate obavezno, evo, tu je promocija, širenje, seminar, radionica, razmjena najboljih praksi, edukativna sesija, ostalo. Aktivnosti koje ćete provesti aktivnosti, kako sudjelovati i onda opet sljedeći korak. I još vam nudi opciju, evo sad ću staviti nešto, evo čisto da vidite, možda studeni prosinac, evo 1. prosinac, završava 1. prosinca, hrvatski jezik, evo neka bude promocija, širenje, sljedeći korak i vidite sad. Događaj koji se neće odvijati na stvarnoj lokaciji bit će uklonjen, ali ako je strojarska i prometna škola, to je škola gdje ja radim, znači odabrat ću svoju školu i odaberem, možete naravno i drugu lokaciju, ali ako imate dan škole, pa logično da imate u svojoj školi. Sljedeći korak, onda možete pozvati sve svoje kontakte. Znači tu vam je onda opcija da pozovete sve svoje kontakte i vidite, sad smo već na 4. koraku, možete dalje odabrati alate, pogledati sve i to vam je kreiran događaj. Dakle, događaj kreiramo da budu vidljivi, da bude vidljivo ono što radite. Dolaze blagdani. Ja sam sigurna da u školi isto obilježavate blagdane, da možda na drugačiji način. Kreirajte događaje. Bio to online, bio to fizički događaj. Nek se vidi da se radi. Projekti. Možete pronaći projekt, znači opet imate želite li proširenu pretragu, evo tu unesete opet nekakav pojam, odaberete predmet, ne znam što predajete, pa onda tražite baš za geografiju, idemo potražiti neki
projekt da vidimo. A joj, pogledajte, 10.000 projekata. Dobro. Znači, samo za geografiju, nek bude jezik, da vidimo baš na hrvatskom. Ima li na hrvatskom? Traži 844 projekta. Pa evo, stavit ćemo godine, ako je srednja škola recimo od 15, pa nek bude tako, traži evo 56. Ali onda sad možete pogledati dalje, sad možda provesti projekt, biti partner u projektu, ili možete sami kreirati projekt, ono što smo rekli, zaista u 4 jednostavna koraka kreirate projekt. Stvarno je jednostavno jer vas samo navodi, dakle svaki puta kada napravite prvi korak, kliknete sljedeći i sve napišete što mislite. Grupe, kao što sam rekla, grupe su super zato što prostor grupe izgleda isto kao prostor projekta. Ja ću vas pozvati da se pridružite grupi eTwinning HR ambasadori. Pa sad vi u tražilici tu napišite eTwinning HR, dolje ova crta, ambasadori. Odaberite traži i onda će vam ponuditi, kad pronađete, tu ću vam pisati ovako eTwinning HR ambasadori, odaberete tu grupu i da će vam, idite u grupu ili pridružite se grupi, ne znam kako vam piše, dođite u grupu. Zašto da budemo u toj grupi? Pa evo zašto, ja ću čekat sad ovdje vas da mi dođete, da vam pokažem što grupa nudi. Ova grupa vam nudi mnoštvo materijala koje možete koristiti za nastavu, za online nastavu, za ovu nastavu, svejedno. Tu imate edukacije, tu imate snimke svih onih webinara. Imate, evo, što je blended learning, blended mobility. Ako ste propustili, na primjer, sad ove konferencije koje su bile, dakle, nacionalna godišnja konferencija, pa imate europsku godišnju konferenciju, tu možete apsolutno sve vidjeti. Znači, sve imate u grupi. Dani Erasmusa, video lekcije, upute za korištenje alata, zaista, evo, tu su alati za vrednovanje učenika, test Moz Quizzes, ako možda još niste koristili, eTwinning nastava na daljinu, eTwinning projektni kompleti. Inače, projektni kompleti, kao što sam rekla, znači, mogu vam poslužiti kao obrazac, evo, čisto da znate kako napraviti projektni komplet, ili, evo, tu su vam, dakle, na našoj stranici, vidite, vodi vas na eTwinning HR. Tu su ti naši projektni kompleti. Inače, mi kao ambasadori radimo i to. Evo, tu možete naći naše projektne komplete, preuzeti i pogledati, pročitati. Imate snimke webinara kao podrška nastavi na daljinu. Sjećate se da kad smo krenuli u nastavu na daljinu, da je tada bilo svima kaotično. Mi smo odradili jako velik broj webinara. Sve snimke svih tih webinara vam se nalaze tu. Znači, tu vam je baza divnih materijala i bilo bi šteta da si to ne pogledate, ako vas zanima, naravno. Ovogodišnja eTwinning tema su klimatske promjene, pa možete i o tome pročitati, pogledati isto webinar. Inače, ovaj webinar, kroz puno webinara smo mi pokazivali naše projekte, pokazivali smo ono što radimo. Evo jučer je bio isto webinar, zašto eTwinning povezati sa strukom, gdje sam pokazala svoj eTwinning projekt pod nazivom Virtualno učenje. Tako da možete bez problema naći sve te snimke ovdje, naći, evo,
Čak sam ja za strukovno obrazovanje isto stavila materijale, tu imate za strojarstvo, pa imate nešto za računalstvo, imate CAD/CAM, recimo isto snimke webinara, pa ako predajete to možete isto koristiti za svoju nastavu, pošaljete učenicima kao tutorial nekakve, jel? Pa matematika, evo. Pogledajte, proučite, koristite, jer zato smo mi tu. Dijelimo sve ono što radimo, jer mislimo da možemo tako pomoći jedni drugima. Evo. Sad ćemo vidjeti ko su tu članovi. Vidite, ima jako puno članova. I onda, evo, 170 twinera je sada u našoj grupi. Dobro. Ja ću sada izaći van iz grupe. Kako ćemo izaći? Rekli smo ove tu točkice, jel tako? Vratimo se na eTwinning Live. Znači te gornje točkice u gornjem lijevom kutu. Vraćamo se na eTwinning Live. I pogledamo još partnerske forume. Znači ako sad želite pronaći opet nekoga za projekt, vidite kako je to divno, baš je lijepo poredano po godištima. Pa imate eTwinning Plus, znači ako baš želite surađivati s nekim iz Tunisa, na primjer, onda ćete odabrati eTwinning Plus. I tu ćete naći partnere za Erasmus+. Pogledate Partnerships, znači za K1 ili K2 projekt, tu možete onda pogledati. Evo ga, tu nađete i opet si, ne znam, evo stavit ću 3D printing da vidim je li ima možda netko, da li traži. Da, evo. We need a coordinator for second call of K2A1. The project is already written. Evo, već imaju napisan projekt, samo trebaju koordinatora za projekt. Evo, možete biti koordinator projekta ako imate iskustva. Da. Finland, France, Germany and Norway looking for partners for K2 project. Evo ga, Finska, Francuska, Njemačka i Norveška traže partnere za K2 projekt. Znači tu možete zaista pronaći partnere. Moj savjet je, ako niste do sada provodili projekte, da svako budete prvo partner, da vidite uopće kako to funkcionira, kako to radi. I naravno stručna usavršavanja, tu su evo nadolazeća događanja koja će biti i tu su prethodna, znači možete se uvijek prijaviti, možete uvijek sudjelovati. Što donosi online conference, dobro, to je od 24. do 26. dobro. Learning event, blended learning for theory to practice. Evo ga, od teorije do prakse, to zvuči zanimljivo, pa imamo jačanje digitalnih kompetencija strukovnih nastavnika kroz eTwinning suradnju. Evo to ćemo, taj event ćemo držati Danijela i ja. Iskreno nisam znala već da je objavljen. Evo vidite. Znači Danijela i ja ćemo držati od 8. do 18.12. možete se prijaviti. Evo već sad danas se možete prijaviti. Dobro. I sad ćemo pogledati isto eTwinning HR stranicu zajedno. Evo eTwinning. Evo ga, eTwinning HR stranica nudi isto svakakve obavijesti, natječaje, znači sve one natječaje o kojima sam pričala možete pronaći i ovdje. Evo tu su rezultati bili za natječaje. Novosti, obavijesti, evo obavijest bila je održana tradicionalna eTwinning konferencija, baš sada 11. studenog je održana. Ako ste propustili možete i tu isto pronaći materijale. Evo tu su vam sve prezentacije i snimke.
tako da možete pogledati. Možete vidjeti i evo, ko smo mi, Twinning ambasadori, točno vidjeti u kojim školama radimo. I postoje i učenički Twinning ambasadori, ne znam jeste li to znali, znači ako su vam učenici jako aktivni u e-twinning projektima i vidite da su komunikativni, da žele i više, da žele bolje, onda je svakako prijavite za učeničkog e-twinning ambasadora i postoji čak i student e-twinning ambasador. Evo, tako da to možete vidjeti, naravno usavršavanja, dakle tu možete isto pogledati za e-twinning mobilnosti, seminare, radionice, webinare, godišnja e-twinning konferencija, mrežne edukacije, pogledati virtualne projekte, primjere dobre prakse, koji je projekt mjeseca, projektne komplete i kvalitete i nagrade, evo pročitati o tome. Dakle, sve informacije imate zapravo tu na jednom mjestu. Dobro. A ja ću se sad vratiti da vidim u chatu imate li vi pitanja. Evo, vratit ću prezentaciju i dajte molim vas, ako imate pitanja, pitajte. Znači sad smo otišli na etwinning.net i vidjeli smo etwinning.hr. Vidite, to je to online, sad mi moramo čekati zapravo, a puno je bolje ovak interakcija uživo, da možete pitati odmah, ne znam ako, ne znam jesam išla prebrzo, možda s objašnjavanjem. E da, i to je isto jedna greška koja se pojavila, kažete kod nekih usavršavanja me piše zainteresirani ste, ne mogu se prijaviti, da. I to je jedan od problema, da se ljudi ne mogu prijavljivati na neke edukacije. Zašto? Ne znam. Koliko sati od redovne nastave odvojiti za e-twinning projekte? Pa ovisi koliko vam e-twinning projekt traje. Ovak, ja sam nekako kroz nastavu, recimo, sad imamo blok satove, ne znam kako ste vi organizirali nastavu, ali obično kroz blok sati prije, ali i sada. Jedan dio radimo kao e-twinning, jedan dio kao normalnu nastavu, tako da je meni zapravo e-twinning dio nastave. Jednostavno, TwinSpace je naš prostor projekta. Evo, ja ću se vratiti pa ću vam pokazati recimo baš projekt. Zainteresirana sam, stavim na listu čekanja. Pa da, možda ste na listi čekanja ako se nije otvorilo, ali imali smo problem s prijavljivanjem. Imali smo problem s prijavljivanjem da jednostavno ljudi ne mogu ući u događaj ili u edukaciju. E sad, da li je to bio problem što je možda bilo popunjeno sve, pa onda više nije bilo mjesta, ili je bio problem u tome što nije sve na hrvatskom jeziku? Ne znam. Ne znam. Evo i to je isto jedan od upita koje smo poslali središnjoj službi. Htjeli ste čuti moje iskustvo vezano za projekte. Jačanje digitalnih kompetencija. Pod što je bilo ono jačanje digitalnih kompetencija? Ako mislite na e-twinning za jačanje digitalnih kompetencija ili za nastavnik, znači bez obzira, ono što se u e-twinning projektima radi se s različitim web alatima i radite zapravo u prostoru projekta. I čim vi koristite računalo, čim vi morate, ne znam, sebe prezentirati u Vokiju ili kroz Biteable ili napraviti prezentaciju u Genialiju, znači vi jačate digitalne kompetencije. Dobro. Nešto više o e-twinning mobilnosti, gdje pronaći konferenciju na koju otići i kako se prijaviti. Dakle, e-twinning mobilnosti sad više nema, zatvoreni su svi natječaji za ovu godinu, sljedeću godinu.
Gdje pronaći? Pronaći, evo ja ću se sad i tu kroz prezentaciju vratiti. Evo ga. Zapišite si web stranicu www.etwinning.hr, kosa crta natječaj, kosa crta, i tu ćete pronaći čim će biti novi natječaj za sljedeću školsku godinu, odnosno cijelu kalendarsku godinu, moći ćete se prijaviti. Dobro. Kako se prijavljujete? Inače je to običan jedan Google obrazac gdje vas pita nekoliko pitanja. Pišete na hrvatskom jeziku, da ne mislite da morate na engleskom, ne, pišete na hrvatskom jeziku. Traži vas ono ime, prezime, u kojoj školi radite, ko je predstavnik vaše škole i onda recimo zašto se prijavljujete za mobilnost, što će vam to donijeti. Tu onda pišete ovako. Nikada nisam provela e-twinning projekt, pa bih željela pronaći partnere jer predajem to i to. U tom i tom predmetu, evo ja ću se vratiti na onu financijsku pismenost. Evo, recimo, kod nas su zapravo računi takvi, kod nas se koristi takav program. Ja bih željela da moji učenici nauče i da vide kako izgledaju recimo računi u ne znam, nekoj drugoj zemlji, pa da usporede i zapravo da onda vide recimo, ne znam, poduzetništvo nekakvo, da evo, pretvaranje uopće valuta, znači mi imamo kune, oni koriste eure, ne znam, neko drugo koristi ovu valutu, pa kako će oni to pretvoriti. Znači onda napišete što bi vi konkretno kroz svoju nastavu napravili. Razumijete me? Znači što bi vi konkretno napravili u svojoj nastavi s tim projektom? Kako bi profitirali vaši učenici? Kako bi se poboljšala vaša nastava? To je to. Dobro? Koja je e-twinning tema za sljedeću godinu? Za sljedeću godinu e-twinning tema će biti baš to, informacijska pismenost. Mislim da će biti informacijska pismenost. Tako da već možete polako razmišljati o projektima o informacijskoj pismenosti, što s učenicima raditi. Dobro, evo ima još pitanja. Za knjižničare, dobro. Je, za knjižničare, taman je. Dobro. Jačanje digitalnih kompetencija. Bila sam prebrza. Sad ja, dobro, podijelit ću ekran, pa ću vidjeti na što točno. Stvarno mi ne pada na pamet. Dobro. Imate li možda još pitanja? Jer evo, podijelit ću baš onda ekran, pa ćemo ići i na projekt. Otvorit ću vam projekt da vidite kako izgleda, što raditi, ali ono što kažem, znači kroz nastavu. E-twinning nije ništa drugo nego nastava. Dvoje ljudi u jednoj školi, za što? Sad sam tu nešto mi je promaklo. Da bi se pokrenuo e-twinning projekt mora biti 2 čovjeka, da, ako to mislite. Aha, za e-twinning školu. Ovak, da bi vi mogli prijaviti za e-twinning školu, to zapravo dobijete mail od nacionalne službe, gdje vam onda kažu da ste ispunili sve uvjete kako bi i možete se prijaviti za e-twinning školu. Znači morate imati određeni broj ljudi u e-twinningu i određeni broj projekata koje ste proveli, naravno sudjelovanje u događanjima.
Koji je minimum prijavljenih učenika po školi u projektu? Nema ni minimuma ni maksimuma. Ja sam radila projekte i gdje su mi bila samo recimo 4 učenika u projektu, jer su oni bili kao predstavnici razreda, a radila sam i projekte gdje mi je bio cijeli razred u projektu. Znači nema nekakvih ograničenja. Ono što je, vi trebate omogućiti da svi učenici rade. E sad, zašto sam ja prijavila samo 4 učenika? Zato što sam nastavu imala u običnoj učionici, a ne u informatičkoj i nismo imali računalo. I onda kada bismo radili e-twinning projekt, tada bismo išli u knjižnicu, a u knjižnici imamo ograničen broj računala i zapravo bi onda tako radili. Onda bi kao predstavnici grupa uvijek unosili sve one podatke što su napravili kroz nastavu s ostalim učenicima. A ako su, kako se dodaju učenici? Evo ovako, sad ću ja vama pronaći. Imam ja isto jednu prezentaciju, pa vam mogu pokazati kako se dodaju učenici u e-twinning projekt, jer vam ne mogu ovako pokazati. Pazite, u e-twinning projektu su učenici, bez obzira što se potpiše suglasnost i sve, ali ne znam da li su svi i da li imaju svi potpisanu suglasnost. Sada ću ja pronaći i podijeliti dodavanje učenika. Znači moram sad novi dokument pronaći. Pa ćemo i to proći čisto da znate. To su neke tehnikalije koje... Evo ga, otvori. Malo ćemo pričekati da se otvori. Možete raditi, da, samo s grupom učenika, dapače, ne mora, kažem, cijeli razred. Mislim, najbolje kad je cijeli razred, logično je, ako radite u nastavi i ako hoćete poboljšati stjecanje ishoda učenja, onda je logično da će svi učenici poboljšati ishode. Evo ga, dodavanje učenika u TwinSpace. Znači, u TwinSpace-u na ovom dijelu članovi, sad ponavljate pitanje, postoje neke smjernice za vrednovanje angažmana učenika u toj projektnoj nastavi. Nema smjernica, znači vi sami vrednujete njihov rad, vi sami odredite. Ako je to nekakav projekt, nekakva istraživačka nastava, nešto novo što oni trebaju odraditi, vi točno kao mentor njihov im zadate zadatke i točno znate koliko vrijedi koji zadatak i kako će oni riješiti, tako ih ocijenite. Mislim, nema nekakvih smjernica. Dobro. Evo, u ovom prostoru TwinSpace-a odaberete članovi. Jel' tako? I onda vam se otvori prostor, to ste vidjeli malo prije, sad kad smo bili u grupi, onda sam pogledala koliko ima članova. I tu imate pozovite članove, dakle odaberete pozovite članove, odaberete učenici, jer sad hoćete učenike uvesti u projekt, upišete učenikovo pravo ime i prezime i odaberete provjerite. Znači, Marko Markić i kliknete ovo plavo provjerite. I tada vam zapravo sustav sam dodjeljuje korisničko ime učeniku. Obično bude mala slova sve, Marko.Markic, znači nema č, i lozinku vi sami dodjeljujete. Hoće li to biti, ne znam, Marko 1, mora biti 8 znakova, ili ćete staviti Marko Markić 1, ili ćete staviti škola ili razred koji je, ili smjer, sad je to na vama koja će biti lozinka, i odaberete ulogu. Hoće li on biti administrator ili će biti, vidite, član. Znači, hoće li biti administrator ili će biti član. I onda kad tu odaberete ulogu, onda samo kliknete pozovite. Evo tako pozivate učenika u projekt.
I onda učenik dođe, vidite, na etwinning.net i onda se registrira tako da upiše marko.markić i onu lozinku koju ste mu dali i login. Ne, vi ih zapravo dodajete u projekt. Znači vi dodajete učenike u projekt i tako im dodjeljujete korisničko ime i lozinku. Dobro, vidim da još pišete. Evo, nadam se da sam vam pomogla sad oko toga. Postoji li kreirani obrazac za suglasnost ili ga sami ga kreirate? Što se tiče suglasnosti, sami kreirate. Nemamo, nažalost, mi nekakav e-twinning obrazac. Vi sami u školi, pa znate i sami u školi sigurno imate već obrazac, kao razrednik sigurno dajete učenicima, pa onda možete koristiti taj. Ako želite video prezentacije učenika s partnerima, kako je to najbolje napraviti na TwinSpace-u ili bolje link na Google Drive. Rad u TwinSpace-u ću evo sad kroz par minuta u pola 11 kreće ta radionica. Imate dakle poveznicu, još ću na brzinu samo podijeliti onda ekran. Samo da vam brzinski pokažem, ali to se inače na radionici radi, jel? Evo ga, otići ću na TwinSpace da vam pokažem. E-twinning, evo, i sad ću baš u TwinSpace neki, evo može ovaj. Dakle, kako dodati materijal. Materijal možete na stranicu dodavati, evo tu su članovi, znači članovi, ono što sam govorila, učenike i dodajete učenike. Zapravo sjetila sam se, možda je bolje da vam pokažem kroz grupu, jer je isto. Evo na grupu, eTwinning HR ambasadori, obzirom da sam ja administrator grupe. Evo kako dodati. Evo tu ovaj cuc. Evo može ovdje. Znači kako dodajete materijal? Materijal možete dodati putem poveznice. Kao dodati poveznicu. Možete putem ovoga koda. I možete jednostavno učitati materijale. Učitate video snimku. Ono što je važno za video snimku, ona mora biti na YouTube ili Vimeo, onda je možete dodati. Znači onda dodajete, vidite, Vimeo, YouTube ili Dailymotion i tako onda taj video dodajete, a na stranicu, ja nema veze, mogu i ovdje, na stranicu jednostavno onda ovo odaberete video i tu iz materijala učitate video koji trebate. Isto tako učitavate sliku ili recimo PDF nekakav koji imate. Evo, to su sve načini. Dobro. Sad ću se ja opet vratiti. Ja bi zapravo željela sada... Da, korisničko ime dobivaju lozinku vi kreirate, tako je. I onda učenici ulaze s tim korisničkim imenom i lozinkom. Ja bi zapravo sad otišla skroz na kraj, jer evo vrijeme nam istječe, brzo to prođe stvarno. Kako se prijaviti na stručno usavršavanje? Imate poveznicu. Znači kad je otvoren natječaj, samo dođite na poveznicu i prijavite se. Ja bi zapravo sad još htjela, nisam stavila evaluacijski obrazac, evo tu mi fali evaluacijski obrazac, sad ću podijeliti s vama. Još samo zaključila evo ovaj webinar, zašto koristiti eTwinning, jer ima benefite i za odgojno-obrazovne djelatnike, za učenike i za ravnatelje.
Ko može dodavati i kako materijale na Teacher Academy? Na Teacher Academy vi imate već materijale, vi ih uzimate. Ja nikad nisam dodavala materijale. Inače, materijali kroz one Teacher Academy, kroz one edukacije koje znaju trajati i po 3 mjeseca, zapravo mi kao ti koji polazimo kao polaznici edukacije kreiramo nekakve materijale. Onda oni to vrednuju i zapravo najbolje materijale onda oni objavljuju. Tako dobivaju uvijek takve nove materijale. Evo. Hoće li biti snimka dostupna? Pa evo, ja inače snimam ovaj webinar, ali pa ne znam, sad ovisi o agenciji hoće li staviti snimku ili ne. Ja se nadam da, ali ovo je ovako više i onak skroz službeno. Ja bih rekla da je više ležernije jer je ovak baš interakcija s vama. U biti zato i je korist snimke. Ako će biti, onda ćemo je objaviti. Inače sve snimke možete vidjeti na YouTube kanalu. YouTube kanal, pa možete onda vidjeti snimke. A ja ću vam sada u chat zapravo poslati poveznicu na evaluaciju, pa vas lijepo molim. Molim da ju ispunite. Evo, dobili ste poveznicu na evaluaciju. Hvala vama. Evo, kažete da izvrsno predavanje, dobro. Evo, dobro, hvala vam. Pa ja se nadam da će biti dostupna snimka. Ako će biti, evo. Hvala vam puno. Dobro. Puno novih stvari. Da, najbolje, ali kažem, najbolje nekako uživo, onda baš riješimo baš te praktične stvari, praktična pitanja. Hvala vam. Evo, imat ćemo još edukacija, imat ćemo, evo za par minuta kreće mi druga. Tako da vas lijepo molim da ispunite obrazac evaluacijski i ništa, vidimo se nekom drugom zgodom. Hvala vam, ja ću pogledati sva vaša pitanja, pogledat ću mailove, odgovorit ću vam i evo.